Ngokukhulu kuyithoba nawo uzehlisa sithe nje asinqamula amazwe silande abalaphi bendabuko asebenkantshubovu bekwazi usicacisela ngezinye izinto. Igama ke mina uPastor Winike. Kodwa namhlanje silandeke la umelaphi wendabuko osemkantshubovu emkhakheni wezokwelapha. Seneminyaka engaphezulu kwama-20 ekulo mkhakha. Asikubingelele dokotela. Ngiyabingelela Nkosi. Igama lakhe ke uDokotela uManzini. Kodwa ke yena sangathi ukuchaza kangconywana ukuthi uDokotela uManzini ubani. Mina uDr Manzini ngokukhula ngikhuliswa uDr Manzi, ngikhulela eNasport. Sengikhulumela ukukhula ukwedlozi. So emkhakheni wezokwelapha noma ukubothwe nobizo lokwelapha into evele nini? Lokho kulapha kwaba yinto yasuka la ekudala ngisasemncane ngisahamba isikole. Ngaze ngaphathwa zinyawo ngavaleka amehlo ngangabona. Okwesikhathi esingango-6 months. Nje kusuka lapho ngangakwazi ukuhamba ngqoke isicathulo ngasesikolweni. Ngase ngihamba mina ngqoke imbatata. Inyawo zisho zayivuvukala. Yebo zibe buhlungu nokuba buhlungu. Kusho ukuthi nabantu mangihleli nawe nje. Kwakufika isikhathi mase yafikile lamathonga. Ojike ngibone somncane ube ngangalabantu esibabiza ukuthi ngabathwa o intuthwane. Yeah. So uke waveza ukuthi wena ungene kulomkhakha wezokwelapha ngo-1997. Sichazele nje ka in short mhlawumbe ngolwazi osolutholile leso sikhathi leso nokuthi mhlawumbe uhamba kanjani umsebenzi since wangena ugculisekile futhi ngendlela mhlawumbe umsebenzi ohamba ngayo uyawuthokozela uyawuthanda umsebenzi wethonga. Umsebenzi wethonga awunakuthi uyawuthanda awunakuthi awuthandi kodwa uma ithonga selukhethile awuna ichoice ngaphandle ukuthi yenze lokho ufuna ithonga uma ufuna ukuphila kamnandi. Kanti ke futhi kulolu hambo ngihambe ngiqala ngisatotoba kodwa ke ngabuya lapha abantu abaningi kakhulu ngokuhamba kwami sengikhulise izingane ezihlushwa ubizo. NgeZulu abathi hayi labanye bathi bafuna ukuthwasa ngithwasisa all over. From Taung, Natali, Nelspruit to Petersburg. Ngifunda okukhulu ngoba abantu bafika umuntu ashile ikhanda athi yilonda angazi ukuthi yilonda zani. Kodwa ke ngesimanga sedlozi umulapha lo muntu kuphole. Afike wesifazana ahlushwa athi angilali baba. Sengihlushwa isilwane mina. Sengiyathe isilwane silala nami. Manje sesingihlupha sesize singifuna nasemini ngithi mangithi strongwane nje. Hawu lo myeni wami we-spiritual sekakhona. So sitshele ngalesilwane. Isilwane lo muntu uyabothulala nesilwane noma kube ngathulala nomuntu noma kwenzakalani. Yini umuntu angabona ngathi isilwane ngoba umunye ngize ngathi angazi ukuthi kodwa mhlawumbe nginaso. Yini labona ngathi isilwane lesi? Eqaleni mase saqala lesilwane ngiyabusa uzibona ukuthi ulala nesilwane. Uzobubona ukuthi ungumuntu wesimama uvuke ekseni ube uthi uyayibheka le ngasenkomeni uthola ukuthi ngathi bowulele nomuntu wesilisa. Kuthi kwesinye isikhathi uhamba kwesikhathi sokuthi uyogeza uyithole ingono lezi amabele ziba buhlungu ngoba lesilwane masilala nawe siyakuncela. Mayihamba futhi kube sokutshintsha lento esiyibiza ngesilungu ukuthi udischarge seliqala liba nephunga. Ukuthi lesilwane phinde ihambe kube ne-discharge umuntu angafika inotice ukuthi ene mayilokhu ihamba leyo nto iyabaxabanisa abantu. Iyawuchitha umuzi ngoba ubaba wasekhaya ngajika athi
umama ukusho ukuthi sekayamgangela ngaphandle uyafeka and ibhlungu ngoba abantu abesifazane abanye bafela ngaphakathi bangakwazi ukuyikhuluma lento ngoba esaba ukuthi mayezothetshela ubaba wasekhaya athi hayi wena ayikho leyo nto bosuyiphuphela umakhwapheni wakho and ibhlungu lento ngoba noma sekalala nayo lento angazi ukuthi usizo uyolithola kuphi abanye bamosheka isibele Tommy yagcina ngasakwazi nokuzala lesilwana sila asigcini lapha ekulaleni nomuntu wesifazane sithi suka simdalele amabhadi lesihamba sibiza ukuthi isichitho ke kuvaleke inhlanhla zomuntu azondwe ngabantu angisho manje sesifuna ukuthi unake sona ungasanake ezinye izinto unamabhizinisi aqale nje ayaphela umshado uyaphela so kungakho kubalekile ukuthi uma isaqala lento abaphuthuma abantu babone inyanga so njengoba uthi abantu abaphuthuma babone inyanga ngifuna la sibeke ikhambi likhona ngamanye amazwi uthi ikhambi likhona lana ekhaya ikhambi sinalo umuntu umefike la ekhaya nje enamaphupho amabi ephuphelana noma ebona ama discharge noma ebona ingone zakhe ngathi ziyaluma njalo noma zibhlungu akaphuthumeze ku Dr Manzini uzosizakala ngokunjalo uma unenkinga ephathelene naleyo ungaphuthuma mina ngihleli la eSivana e145 phuthuma nje ufike la ekhaya ngiyathembisa usizo uzolithola angeke uyisole so uphathana umuntu osuke ufuna zokhishwa isilwane kunezinkukhu ezanazo uza lembuzi uza nayo uza yena aqobo lwakhe nale mfanelo i-consultation fee kanti eyinye sesikhuluma sesihlele emakhosini ukuthi lo yokulapha ukuthi sesingakulapha inqubela phambili siyaphi kodwa nje into so ngifuna ubheka ukuthi mhlawumbe umehluko uma esezela kuwe akade nesilwane angaqala ukubona mhlawumbe emva kweinsuku ezingaphi emva kwamaviki amangaphi ukuthi hayi lento isisukile isilwane yinto nje ethatha iviki nje seyihambile kahle kahle into yensuku ezintathu kodwa ngeke ngithi iviki suka seyihambile no siyabonga kakhulu udokotela la uManzini ukhona la Isilwane ethembisa la khona kodwa ke ukuze uthole kabanzi ngomsebenzi wakhe nangokusizakala ongakuthola kuyena inombolo ke ilezo zokuyibona on screen zolokuyithatha nawe umfonela udokotela usebenza mhlawumbe nini na nini ngisebenza kusuka from Monday to Sunday ngiqala ngo6 ngivale ngo6 ntambama no siyabonga kakhulu ukuthi sikhulume nawe dokotela abantu ngicabanga bazokwazi ukuthi ke bekuthola kalula ngoba umuntu ovulelekile nosebenza from 6 to 6 from Monday to Sunday kanti okunye awumele bakwazi ukuthi noma bengathola ngingekho angisebenzi ngedwa ngisebenza nonkosikazi ungundlela naye ukhule empandeni yala ekhaya senza umsebenzi ofanayo engijabulela ukuthi idlozi la ngipha lo mama ngoba libona ukuthi kuzofika abantu besimama kumele ukuthi nabo mabefike la ekhaya bazibe bekhululekile babe neprivacy yabo njengabantu besifazane umuntu ongumama mayefike la ekhaya uyakwazi ukukhululeka ngoba uthola udokotela ongumama azokwazi ukuthi avule isifuba sakhe ngakuyena kodwa ngokusebenza siyasebenza ndawonye imithi uyisithola nje athola usizo la ekhaya no siyabonga kakhulu leyo kumukela uzwile mina kanjani ngoba lezo zibonayo zokwazi ukuthi bathinte siyabonga thank you Thokozani